Ayike namhlanje ke ngizokhuluma ngama scammers. Ngizokhuluma ngama scammers. Kade ngiyibuka kahle lento. Hayi. Igebengu zigcwele yonke indawo. Mhlawumbe ake ngiqale ngikufundise ngalento le yedlozi nalento le yama challenges obhekana nawo, ngoba ngibuka yonke into lithi inyanga. Uyabona masebhuza lapha kuma social network nalona ethi inyanga, uthi uyabheka lo muntu othi inyanga, mawubheka kahle udinga usizo, asizwe yilo muntu ongeyona inyanga. Bafethu, ihlazo lento le. Mina ngangazi ukuthi ngelinye ilanga abantu bayogebenga abantu kangaka becashe ngokuthi bathi basiza abantu. Bafethu, ukusiza umuntu akuyona insango, ngoba umuntu usuke enama challenge enezimpi abhekene nazo. Mawusuthi wena uthatha isinqumo sokuthi uyamelapha noma uyamsiza noma uyamlwela noma uyamphumelelisa, ufuna ukwazi ukuthi usuke usufana njengommeli wakhe. Uzommela kanjani umuntu kwayi wena usadinga ukumelwa? Uzommela kanjani umuntu? Ngoba bafethu, lento yomnyanga akona ukulala uvuke uthi usuyinyanga. Ngoba ngangayicacisa lento ngathi wonke umuntu nabantu abadala, wonke umuntu nabantu abadala. Umehluko, abantu bakini abadala kumele bakuvikele, abantu bakini abadala kumele bakwambulele ngokweqiniso. Ingakho ngaze ngathi uyayibona lento yemfundo, imfundo, uma usanethuba lokufunda, funda, ngoba ukufunda kusho ukuthi ama chances ukuthi uqinelwe usomathuba aba limited. Ngoba kaze ngasho ngathi lento yempilo esheshayo bafethu ne shortcuts ayikho. Ingesikhathi ngisathi lento ekuthiwa isigubhu ayisebenza ayikho leyanto. Ngangisathukwa, ngiyakhumbula ngangithukwa ngalezo khathi, thiwe nginomona, thiwa ngikwazi ukusenza, thiwe uthi uyabheka imini ojule odlula zonke lezi inyoni. Kodwa namhlanje amahlaza ayavela. Sibonge ukubona bonke abantu abasebenziswa amadlozi, abantu abakhalayo nabasebenziswa uNkulunkulu ukuthi baphumele obala ngokuriska ngempilo zabo belwela abantu. Ngoba ike yathi ukucasha lento lokuthiwa abantu abamaqola, abantu bokufika, thiwa hey manje abantu bangaphandle. Nakhona futhi ngama ngathi angumusa ukucashwa ngabantu bangaphandle. Abantu bangaphandle bafike nomqondo wobugebengu, lezi zala eMzansi zabuthatha ubugebengu zagijima nabo. Ubugebengu obukhulu manje bokuqola abantu ukucashwe ngokulapha ama citizens ala eMzansi. Ubugebengu obukhulu manje yilezi inyanga ezibhuza ku social media, akuzigebengu bafana, kodwa kancane kancane iqiniso liyovela. Iqiniso liyovela, isono liyovela, imali zabantu eziningi sezambile. Kodwa sibonge kwi social media. Ngangayisho futhi le ngathi asibongeni social media because kuqala bekuqolwa abantu, kodwa ingekho indlela yokubaqwashisa, ngoba umuntu beqolela ekhonini lakhe. Beqolwa la ko market, ufica abantu bedlala amadayisi, ufica abantu belalisa inyoka phansi, ufica abantu la ko Thekwini ephambi kwetolo, ufica abantu bedlala imlingo. Yadlulelwa isikhathi liyonto, bathi book social media abantu. So njengamanje la social media ayaphela amahlathi la social media njengamanje. Njengoba ephela amahlathi bazofuna ukuqhabuka nelinyiso lokuthi ngoba lento yokuqola uyabona bengabe ngampela mfethu, lento yokuqola abantu ukuthi segazini kuwena. Ngisho noma usutshelwa kuthiwa uqola umuntu uvela ufuna ukulwa. Ufuna ukulwa engathi wena ukwazi ukulwa kakhulu. Fuck off man. Ayikho inyoni ekwazi ukulwa kakhulu kunenye. Niyafana. Ziyafana. Ingaka ngithi mina uma ngabe umela abantu, uthi ulwela abantu, ufuna wazi ukuthi umuntu othi uyamlwela beke wakhala kanye wathi angikho happy, wakhala kanye wathi angiyiboni into ongisiza ngayo,
kuthathele phezulu lokho akuyena umuntu okumele alandele wena umuntu othe uyamsiza ekumele umlandele ukuthi unjani namhlanje ukanjani manje azasho umuntu athi hayi kona kakalungu kodwa egameni lokuthi uyangifonela uyangithinta unginika ithemba lokho kwenzeka into hayi ukuthi wena awutholakali ujahwa umuntu okhokhile futhi lo muntu ubekhokhelela ukujaha ingakho amasango ngoba amafoni abuye ngadonsa ama network kubuye kube busy kodwa amasango asesigodlweni sakho kumele ahlale evuliwe kumele ujabule uma ubona umuntu othe uyamsiza ezongena esangweni hayi ukuthi mangena umuntu ethi ngize kusibanibani engamnika imali kube ngathi isicefe esingenayo kumele ujabule ukuthi hayi ngizoke ngizwe ukuthi ke iproduct yami noma into zami zimphethe kanjani ujabule afile ukuthi hayi ke sengifike ekhaya lento kodwa iqala labantu abasebenzela emahotela abasebenzele kubasebenzele kuphi kuqala lapho ubugebengu ngoba kumele wena ube nendawo accessible all the time kususwa igore emasangweni ngoba usebenza abantu wena kususwa igora kususwa izinja emasangweni ngeke usebenza abantu ufuye nemgodoyi umuntu uze kuwena uvika izinja mawufuna ngene udedele izinja ukuthi umuntu angangeni susa izinja ukuze umuntu afike 24/7 eze kuwena 24/7 ngeze kwena umuntu mase ekhana nje ngoba lento yokuscam bafethu ihlukene ngamazinga nangama level ayodwa azizimbili ikuscam khona abantu nje abashaya imali nje bakuscam bathi faka imali kuseyindlela yokuscama leyo athi faka imali hamba uye ko resigner ngizokwenza imali yakhe phindaphindeke indlela enye yokuscama leyo kube khona abantu azikahle umuntu ukuthi lento athwini kumuntu ayikho akhonge inamba inqobile ukuze abe nale product akhonge inamba nemhlabeni baba mawuzophatha into enkulu uqala unqoba ingqinamba ezinkulu ukuze uphathe into enkulu mawunikeza umuntu into akube ukuthi khona ingqinamba oyinqobile and leyo muntu uya understand ukuthi ayisebenzi lento ukuthi ngamnika iproduct futhi awuyisebenzisanga kahle uwena ungayisebenzisi ngendlela ayikho lento ayikho lento ethi ngikunikeza iproduct yami futhi idlozi lakhe alifunanga ayikho lento kumele wena umcheck umuntu ngoba phela mangabe usebenza abantu futhi unesithunywa futhi lento ebonayo uyabona kumele umbone umuntu ukuthi hayi into ezomsiza ile umehluko mawusuthe ile into ezomsiza kumele ube khona umehluko ngisho ngaba umncane kodwa ube khona umehluko khona umuntu angafili ukuthi ngilahle imali yami bengabe ungatholakala ocingweni nathi kuyenzeka sibuye ecingweni sibele emakhaya sibuye sibe segodlweni vele mawumuntu sezabantu ama chances kufana noma uMEC noma uyimayor noma uyiprima noma udirector ama chances okutholakala ocingweni mancane vele kuba nabantu ababamba incingo kodwa refer kuwena kodwa iba accessible akufinyeleke kuwena iba nayo indawo umuntu azothi ngifinyelelile ngoba bengakuthola ecingweni ngaze ngafika ufike uqolise futhi mase kunjalo bese kuzoba khona abanye umuntu azokunikeza iproduct azikahle ukuthi lento yakhe ayikho umuntu ahambe aye la koThekwini labo mama abadayisayo ayi order into engasebenze emhlophe noma epink noma ebovu qeda abuye athi hayi isiwasho lesi sizokwenza ube nemali enkulu kakhulu for sec man awufethu aqede ngalokho azothi hayi ngenyanga mina for sec man bafethu lento yaka spiritual ifuna us understand izimpi abantu ababhekene nazo abantu babhekene nezimpi ezimbili emhlabeni zimbili izibhekene nabantu abantu babhekene nempi yokuthi bewumndeni babuye abantu bewumndeni umndeni ungahlangana uyabona umndeni beke wangahlangana lapho nihlukanisa izidalwa ezalekhaya impela kodwa ngoba nomndeni anizwani ngenkathi ningazwani nedalwa zenu ziyahlukana ngoba idalwa zisebenza ngokuthi umuntu uthini mangabe nizwana nedalwa zenu ziyazwana maningazwani nedalwa zenu azihamba kanjalo impilo mangabe nje ubaba kumele abantu bayiqonde lento ukuthi ngenkathi nizwana nezidalwa zenu ziyazwana ngenkathi ningazwani niqhatha izidalwa zizolwana izidalwa impezosuka izinto ezovale ngoba seniqhathe izidalwa zenu nizothi masenizwana nina
akulula izidalwa zivele zizwane ingekho inhlambuluko eniyenzile. Ngisho ningahleka ifuna nenze inhlambuluko oqala nivumelana umuntu nomuntu avume iphutha lakhe. Mase kwenzakala mase kubakhona igazi noma ngabe lenkukhu elizochitheka shuthi le nkukhu echitheka igazi layo wonke amaphutha leziphi zenu isiba umhlabelo lenkukhu isithwala amacala eni. Ngenkathi kuchitheka igazi ninake seziyaqala ziyalunga izinto kunini emhlabeni ziyalunga izinto kunina kulaba abangasaphili. Nakhona kufanele ukuthi phatha ngiyaxabana ngoba nithemba ukuthi nayo inhlambuluko ayenziwa njalo. Ifuna maseniyenzile niqinisekise ukuthi niyenza ngoyiqiniso futhi sekuzozwana ikhona into elumhlabelo ezothwala amacala eni. Inhloso yokuchitha igazi noma ngabe lenkukhu noma ngabe lembuzi noma ngabe lenkomo lapho nawo lamagazi anezigaba kodwa wonke asuke eba imhlabelo ukuthi inkinga zakho azithethelelwe ngaleli igazi elichithekayo. Azithethelele umhlabelo wokuthi lento ithenga impilo yakho, ithenga inkinga zakho. Yabona yonke into ebizoshaya wena nanti igazi uyachitha. Ngoba yindaba ngisashilo ngathi lokhu kuxabana kwehlobo nabantu abaseduzane impe enkulu leyo eqeda ivala imali emndenini. Eyesibili impe ebhekene nayo izilwane eyangaphandleke leyo babakhe. Ngisho ngahlangana nomndeni manihlangene umndeni senibhekene nempiyani manje nempi yezilwane ngoba izilwane zikhona emhlabeni. Izilwane zikhona emhlabeni. Kunabantu abafa bathwekuleke. Labo bantu bayashintsha babe zilwane. Kunezinto zasendle lezo zinto izilwane imimoya. Kunamathuna abantu kade bagcina ukwabheka kwaze kwathathwa inhlabathi. Lawo mathuna agcine ephenduka imimoya ngoba sekukhona abantu abagangile ngawo. Kunabantu akwenzeka ingozi emgwaqweni. Lezo zinto zikhona. Izilwane yithe khona. Nazo zihlukene. Khona ezihamba ngeenyawo ezinentshebende enamazinya ngasine ehlele ivuza amathi ezikwazi ukubonakala. Bese kuzoba khona ezimimoya kodwa izolwa nawo izilwane eliwanayo. So mangabe nihlangene umsebenzi wezilwane ukunihlukanisa. Umuntu wangaphandle bengabe kuzonda lezilwane ezilwa nawe zisebenzisa yena ukuthi akakunikeze stress. When ucabanga ukuthi awuzwani nomakhelwane is no longer about you and your neighbor. Sekunama spirit asethola indawo ayanqatha. Ucathi wena uzwani nemanager yakho. It's no longer about imanager yakho. Sekunezilwane zabantu kade bekuthakatha bengakutholi. Sebengena ngalento ezokustressa ngoba ushawa la uthembele khona kakhulu. Ukuze impilo yakhe benzima kumele uxabane nemanager. Ukuze uthole stress. Once waba ne stress awucabangi straight. Once ungacabanga straight sewuzokwenza amaphutha amaningi ungaqondile. Sewuzoba nolaka, sewuzona. Once waba nolaka kulula ukuthi ushone phansi. Ngicacisele ngoba ngiyabona baningi abantu abakhuluma abazinyanga athi umuntu nginyanga athi mina nginyanga yeqiniso nginyanga nje ebafethu ugcwala ngakufakela mina babathwa. Ngithi mina bonke labantu abathi bazinyanga 50% wabo zinkunzi zedididi. 50% omunye basasohambweni bayafunda. Kunezigaba kunama levels. O level 1 inqwaba yabo. O level 1. O level 2, 3, 4 siyakwazi ukubabona. Ngisho bekhuluma uyeza ukuthi wayikhuluma into enengqondo. Kodwa abanye kuyadlalwa. Inkinga abadlala kabi ngoba badlala kuze kudlalwe nangemali yabantu. And lento yokusikhema bafethu ayikho enyangeni kuphela. Ikhona ngisho bafethu kulezi zinto lezi ekuthiwa yini ama pyramid scheme. Uthola ukuthi inkampani inkulu ingaka. Uyabona lezi inkampani ekuthiwa joyina ujoyinise lo nani wajoyinise lo. Ikhona ngisho lento mfethu mabhanoyi. Yini ibhanoyi? Ibhanoyi into ekuthiwa mawufaka imali engaka uthole umuntu afake imali engaka mase beba ngaka wena uzothola imali engaka.
ibhanoyi lonto baba. Lapho nawe lapho ungena ubone ukuthi uyagetshengwa kodwa unethemba lokuthi wena ikhonto ozoyithola kugebenge kabani kuvele kubhabazeke wena ke. Lento yamabhanoyi nje bafethu yama-pyramid lawa ya igebenge eyindala liyanto yinto ekufuze ukuthi makuthiwa khona ibhanoyi lilandelwe kubonakala ukuthi leli bhanoyi leli lizodla abantu imali ezinkulu. Leli bhanoyi leli nqwaba kamabhanoyi asephahlazekile abanye ubuthi ubufuna ukuceba athi umuntu wathi ngiqala ibhanoyi athi umuntu ngoyishaya imali kodwa ngosengiyishayile lothi liwa loba sengiyishayile omunye ajoyine atshelwe kuthiwa joyina wena ngoba ngasekuqaleni uzoyithola amabhanoyi mase kuzoba khona amanye amabhanoyi kodwa angalona ibhanoyi njengalawo lawo awabe ngisho nale product lawo mase bakhona lamabhanoyi abizwa ngenet network marketing nalezo zinto lezo network marketing nazo lezo zinto amabhanoyi lezo zinto ama network marketing umehluko liyonto ibhanoyi elini products lelo bhanoyi le network marketing ngoba line product liba ibhanoyi ngenxa yalomuntu okujoyinisayo ngabe ngiyangizwa lo muntu abantu bajoyine ngenxa yokuthi bazwe kuthiwa mawungena uzojoyinisa lo nalo joyinisa ayikho lento yokuthi cha njengoba singena la sizothatha amapolisi la ngoba unawo amapolisi bese maningi kodwa ujothi ngizothatha ipolisi la labantu othi uyabafaka bavele bangayikhokhela ipolisi ngoba ayitshalwanga lento you know, now I'm inviting you to the presentation. Then when you get to the presentation, then the accredited presenter is standing right in front of the presenting opportunity. No muntu be presenter the opportunity. When because in here you know, this is the business opportunity. You go out there, you introduce 10 people, you know. Let us call those 10 people as your key appointment because those people are your first referral, you know. From those 10 people, they go out, they introduce their people. So those people who introduced by your key appointment, they become your second level. So you earn so much. You earn so much. Not emphasizing ukuthi they must pay their premiums. They must pay their premium. And the land ukuthi if you are doing a network marketing business, you must show off ukuthi I'm earning so much, I've got so much amanga now because imali yaga network marketing even though une product ayimi ndawone kule nyanga ungahola u2000 next month ukhole imali engena provided ukuthi people pays their premium. People pay their premium. So let the end up ufaka abantu uveze ufaka abantu obathole ebhasini afaka abantu ethole ebhasini ungakholishi isent yonto isiyini scam because you are not telling people the truth. You are not telling people the truth. Sibabonile abantu bejoyina lezinto abanye bajoyine ama-pyramid scheme kuhanjwa ngeemoto ezimnyama abanye kuhanjwa ngeemoto ezisilver abanye bangena amabhanoyi uyangena umuntu kuyaphunywa uyachoma omunye uthi uyambheka uchoma ngani lo muntu awuyiboni uchoma ngaye uthi uyabheka loyana fuck off usackman kwela thina lokhu ngibhaka la kathi lokhu ngibhaka baningi abantu abajoyina bejoyina izinto egcineni leyo nto leyo ingamsebenzeli utho abanye basadonsela imali even today umuntu wokwajwe nalento uyayikhansela ikhanseleki basadonsela imali even today because akatshelwanga umuntu iqiniso awatshela umuntu iqiniso lemhlabeni into ebalekile iqiniso umuntu ma umtshela iqiniso ukwazi uku-investa umqondo wakhe isikhathi sakhe eqinisweni because iqiniso liletha impumelelo uyabona nje lezi unit la zithatha igubhu zalike inqondo mangathiwa kuvela abantu abaxhashazwe ngegubhu kuthiwa bavele hayi babalalela baba it's a shame and labantu baxhashaza abantu aba 1 2 3 4 it's a shame. And umuntu wakhona ukuthi athi umuntu umxhaphazile avela afuna ukulwa nawe uku-understandisa
ukuthi hayi bengizama emfethu ungazama kumuntu uthi akakhipha 130,000 wena uyazama akhiphe 130,000 wena une possibility yokuthi lo muntu ngenzeka angasizakala ekhiphe 130,000 umuntu angakhipha 50,000 to ukuzama. If le mali bithathe investor entweni ezomkhiqizela uyabona ukuthi lo muntu lona ubekade ezosikayibonayo uyazama mfethu uzibe nesibindi uthi hayi bengizama nami noma ngiyazama noma ngizama phela ngeke ngizameke nonke ubani ozamekile uzama 130,000 baba akuzanywa lapho baba akuzanywa umuntu bekhipha leyo mali yonto leyo it's an investment baba ufaka imali ukuze uthole it's not about ukuzama uyafaka ukuze uthole akuzanywa lapho baba endibaningi abantu ekusamele ngampela nje bafundiswe ezinye izinto kakhulukazi nje lento le yasethongweni ethongweni kubhekweni nempi yezilwane ayideni ke mabona abantu beqhamuke nemkhuba yabo aqaba umuntu athi hayi lokhu ke sothi ukufemba hayi ke lokhu ke sothi ukwenza ukuthi lokhu baba imikhuba ibhekweni nayo lemhlabeni silwa nempi yemimoya elwayo finish bese sizolwa nemndeni ehlukana phakathi kanti yaza amathune ehlobo ukuthi akuphi ihlukana imndeni bayanyonyoba bayazi la kwanzwa ukuthi babomdala la kwanzwa ukuthi umalume la ngicatha ubhuti la ngicatha ebani ahamba umuntu engayithathanga inhlabathi ayokhuluma nje ethuneni ashiye imali eminyama ethuneni nina abantu enizofika nizocela izinhlahla nicela izinhlahla ethwele sengizoswe iluya sibheke nepenjalo emhlabeni emhlabeni aphuma ubaba embhedeni ashiye umama elele ahambaye ngaphandle ayowona ingculazi abuye nengculazi injalo azoyifuhlela kumuntu olele emhlabeni bengabe eseyifuhlelile sekuthiwa uyagula shuthi uguliswa yini abantu abadala akho abantu abadala abagulisa lona kusuka upartner wakhe walanda ingculazi kwesinye isikhathi akho phathini osukile kusuke yena esadidwe ukuba islave queen ehambe ndiza umhlaba wonke edla imali zamahala bamfuhlela ngengculazi sesiyambona manje ususeyaboqoka ilwa naye sethi wayungelwa abantu abadala hambe empaza wonke umhlaba abantu abadala bangena kanjani abantu ubungenabo ona lonke bazongena manje ngoba usugula usuyamuzwa hayi funa ngithwase uthi uyakuzwa ukuthwasa awusakwazi kuphelelepi akakaze kube ukuthwasa wena hamba uyolashwa hamba uthola amakhansela zakukhanselishe unenkinga uyagula hayi ukuthi idlozi lento le idlozi wonke umuntu nabantu abadala umehluko abantu abadala banamandla angafani kodwa mawugula udinga ukulashwa mawugula ayikho lento ukuthi hayi ngiyagula usuyahamba uyothwasa uhambela ukugula sekuthiwa laphayana hayi usebenza kanjani abantu ugula futhi usebenza ukuthi abantu abanjani abagule nabo because yazi madoda emhlabeni kumaphithiphithi fika omunye usendlini evuzayo ubuya khohlwe enza live wakhe kulendle evuzayo uyabona ukuthi kusamela aphathanise umuthi lo wokuvala imvubo zikathayela kodwa wenza live ukhuluma ukuthi ngendlela azokucebisa ngakhona uyambona omunye ukuthi uphethe ingane eshiwe ubaba wayo kodwa uthi uzomnika umuthi okubamba indoda wena kodwa ingane ayigonile akhongisha ubaba wayo eliyabhubha lemhlabeni emadoda kanti ubona kahle ukuthi yabona nobuyilwa le kodwa ngampela ulwa ngoba ngampela ubona ukuthi khona abantu ngampela abafowethu abagqilazekayo agcina umuntu engasazi ukuthi kumele ngiye kubani kumele ngisize ubani lento bafowethu sibhekene nezimpi ibhekene nazo eyezilwane umuntu wangaphandle awumvumeli angene emsamo wakini ngoba umsamo igugu lomndeni angazi ukuthi ubeka umuntu
umuntu womndeni mangabe senixabene ningasakhulumisani awuvumeli ukuthi angene endlini kunezingane zakho ningaqalanga nezinhlambuluko ngamane kuthi uyadelela ngcono mangabe ningazwene umndeni musu kumvumela angene la khona khona izingane zakho qala nezinhlambuluko nilungise ngoba uzongena la ngoba ephethe umuntu okuthakatha engaphethe lutho for the fact ukuthi uhamba nezidalwa ezilwayo uyaklinela mayengena la idalwa zakhe zizothola intuba mase ziyalwa akubona bonke abantu abakuthakatha ngoba bezomixa umuthi abanye abantu bakuthakatha ngokuthi bakuphathe nezidalwa zabo ngoba isidalwa senza into efunwa ingane mangabe uzodinwa wena lesidalwa siyadina isidalwa sisaba kanjalo mangabe ufuna ukwenza imali wena ufocus ekwenzeni imali nesidalwa sokulekelela ukuthi wenzeni ukuthi wenze imali isidalwa senza lento efunwa ingane mawuhamba uxabana nabantu nezidalwa ezohamba ezenzani zilwa nabantu kanti nabantu banezidalwa zabo masebelwa abantu sisiyashaya isidalwa sabo bakushaya isidalwa kushayeka wena angazi abantu ngobatshela kuze kube yini lento ngoba phela funa bazi abantu ukuthi angikhuluma into engekho ikangaki mina ngikhuluma izinto lo ngathi inhlonje yini engangayikhuluma mina kwathiwa yenzakalanga mina yini engangayikhuluma kwathiwa ayenzakalanga ngoba noma yini into engiyishoyo ile yenzakalayo noma yini into engisho yenzakala ubani umuntu engaba nesibindi amen athi ngithi kumshubele upresident lo khona uRamza kumshubele athi kodwa ngithi uzobuya isecond term ubani wesibindi ubani ngaba nesibindi ikhona idudula banda iholo uNhlanhla ngathi mina even uMalema I must entertain leyanto because by spiritual umalema ukhona uyavela lento edudula nge-entertain ngoba vele izophela alikho ilanga ekuthiwa abantu sebeduduliwa abasekho it's a waste of time lento edudula ubani umuntu owekade engaba nesibindi amen akhulume athi ngithi awukho umcimbi ozoba sebonisa mabhida noma zingahlangana izinyanga zithi ziyakhona fokofa zazi lutho ubani ngama lonto ngama andimangimile futhi ngayimela into yami andikwaba njalo ubani umuntu owayengama owayengakhuluma ngemoto okwakumele zwinwe abantu yangenzeka lento kwadlala umdlalo ubani owayeyodeza lonto ngoba imini ngama Kata ko moto zawinwa la. Ubani wengama sho lonto le. Mina ziningi izinto engimekuzona ngengama mina ngatshela abantu ngathi uMalema unepower. Ngoba ngoka spiritual bathi abanye hayi ngeke uthanda uMalema ngathi ngenhlaka mina angibekile ukuchema neqembu lezepolitiki ngoba ngimele abantu abahlukahlukene kodwa iqiniso kumele ngilisho kodwa after lo mcimbi wakho kuse FNB abanye abantu kusenge ngenye indlela ngisho abantu abayithazakhe bayasho bathi hayi kona inkunzi ifana ne former president Jacob Zuma lento yepower ikhona within yena umehluko ukuthi izipho eziningi ezithema zimhlasela ube sedayiswa abafowabo abaphilayo kodwa abalele bangamlahla abafowabo bangithi abafowabo ngisho abakaZuma ngisho abasenhlanganweni perish Ingathi mina noma yini ngiyothi mangikhuluma into iyohlala izokwenzeka mangikhuluma into nje angikhathali ifana nangalento lengiyibona yenzeka lapha ecaleni lika Sezomeyiwe liyadidiswa manje liyaxova libhekiswa phansi libhekiswa phezulu kulela xa liyaxova manje nakuthatha ifocus iswe ngapha kodwa ngisamile mina ukuthi indaba yenzeka ngaphakathi samile mina ngijiki mina engene ilanga bayosha abantu bethi hayi uyinkunzi kick ngisamile futhi ukuthi labo accused labo abalapha ya hayi inkantolo izobadedela isile phela inkantolo yakazi ubonto ekhonto engekho ukuthi wena okwane sonto udideke kanjani hayi mina ngidideke phela mina futhi ngona umoya thwala yakufakela mina baba don't phatha mina
mina ngisebenza lento ezibucayi mina hayi lemidlalo edlalwayo ukushona lena ubanje umuntu ongama athi ngithi kuzoba nje akekho baba akekho futhi nami ngima ngoba ngazi ipower yesigodlo sami lesilapha ya edamini likaMakhandakhanda la siyakhona mhla ka14 October ngazi lonto and thina sinoMakhandakhanda siyokala mhla ka13 lapha umphakathi wonke 14 October ziyobe zibuya ngazi mase ngifike lapho baba ayikho into engibuya ngingenayo information yayo ngisho ngithindaphi baba ngide ngibuya ngenayo information yakho ziningi izinto engizikhulumile zonke zothi khona khongishaye wodwa sashone phansi khongishaye wodwa into emasengithe kuzoba nje suke kuzoba njalo kuzoba nje ngathi lento yegroup into engekho igroup ziyayiveza manje kakade kwama scammers vele shem manje abantu engake edliwe zimpatha shem sezayiveza igroup manje zivezela zona nezinye inyanga seziyaqala zithi hey asikho vele isigroup sikulandela imali babathwala fakela baba hayi ukuthi isigroup ayikho into ekwazi ukulanda imali ebank yikho lonto le yikho nje lonto le baba kwazi ukulanda imali ebank kufana nakudala thiwe khona kwazi umntshontshe idocket into engekho leyo baba idocket it's either ladukiswa umseshi noma kacelwa abanye ozapho abo bamseshi ukuthi abontshontsha uthatha umseshi naye akalazi isholephi lintshontshwe yelinye iphoyisa hamba kanjalo lonto makuthi awuyazi lonto baba ngiyakufundisa namhlanje kugcwala yakufakela nginkosi emhlabeni ngindodana emazulwini nawe ephoyisa owake walahla idocket awutshela abantu ukuthi walahla kanjani alithathanga zilwane baba lithathwa yelinye iphoyisa abantu abake bawantshontsha bayangizwa la ngikhona thathwa elinye iphoyisa lididise elinye iphoyisa noma lithathwa yilona umnikazi athi anilazi ishoniphi kufana ukuduka kokufakaza ama-exhibits leyanto babiyalahlwa iyadidiswa iyalahlwa lanto leyo kufana ukubanjwe nesibhamu esingekho emthethweni usubanjini sekufuna siye ema-ballistics laphayana uma ngabe umseshi egcwele ngawe umseshi ngabe egcwalile ngawe ebuke nje waboshem mhlawumbe nani umseshi uyakwazi ungasambisa isibhamu ma-ballistics silo sidelay inkantolo lokuthi hayibo sicela ukubona imiphumela phela lokudileyiwe kuqoshwa hayi kugcine kuthiwa icala siyalihoxisa okwesikhashana iyojabula iyoni icathi lihobe bafuna ngicela ni-understand ukuthi icourt mayikhuluma makuthiwa icala liphelile noma kuthiwa siyalihoxisa okwesikhashana into eziwu-2 ehlukene lezo makuthiwa kwesikhashana baba ubufakazi bungahlangana na-after 4 years uphinde ubizele icala uthi hawu ngibizelwane ngoba laliphelile lalihoxiswe okwesikhashana ngoba ubufakazi bungakaphelile malihoxiswe okwesikhashana busuku ubufakazi bungakaphelile makuthiwa icala liphelile busuku ubufakazi bungekho baliyonto thube liyaphela icala baningi abantu abanamacala ahoxiswe okwesikhashana babe bebhabhala manje becatha amacala abaphela aliphelile baba makungahlangana ubufakazi indaba uzithathaphi inkosi emhlabeni ngindodana emazulwini yinto babuphaka isibongo wanzami bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ngingqwele ebhuqabhuqa ebiza abafokazana ngotholothe thuluka ngahambi nalo ngilifutha imini qama uxakile kuzoshuba kusengazi kanoma yini ngumafa kuvuke njengedanga bami ngunokwathokwathwa ayikhulule kufa amakhandakhanda indonke namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama lingashi busika nehlobo ngwele ngabhobhoza ukuthi ngibhobha mihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya ofokofo ngeke ngizwe vele nje ngempatha gcwala ngakufakela kanje ngempatha mina ngempatha mina ngithi nangabe sibamsele mina bangilwela abantu unomakhandakhanda ngilwela ngiyayazi into engilwela kuyona ingakho ngithi mina uhambo once one omakhandakhanda siba umndeni ingakho nangomhla ka14 bonke abantu abanomakhandakhanda bofika mhla ka13 ngiyosebenza kuze kuse ngoba ngifuna ukuthi ngithi ngelinye ilanga hayi awenzi ngendlela hayi umuntu bengezi ngendlela menzele phela ngoba ukhokhile menzele bengezi ngendlela menzele mina umuntu onomakhandakhanda shosho impumelelo kumele aphumelele into nomakhandakhanda shosho angingabazi lonto leyo
Ingabazi le unelungelo uma uthi wena uthi nginomakhanakanda into zami zaba kancane unelungelo ukuza kumina ungibuze ngoba kumele uphumelele once wona makhanakanda baba impumelelo is dead angidlali mina ingani ukuthi wonke umuntu onawo umakhanakanda akeze 13 akeqhamuke inyanga namhlanje edayisa igroup zithi wonke umuntu engangamdayisela isigroup akeze njalo inyanga sibona zithi wonke umuntu owathenga isigroup sami akeze bafuna ama refund abantu isono baba into ukhiphe 200,000 isiyakuhlupha manje ngoba lo muntu wakunikeza into efaka intanga zazi lento ayeyifakile seziyayiveza manje ukuthi wafaka intanga yazi wayiyena isiyalwa manje iphazamisa umndeni ivala more than before lendlini awusazi ukuthi njani ustress ukuthi lento ngizoyilahla kanjani ustress ukuthi ngakhipha imali yami izwa nje mfethu izwa nje ngizoyilahla kanjani lento noma uthi ngiyilento ayisebenzi ngiyibuyisa umuntu ulwa nawe una kanjani nomuntu ekhiphe 150,000 ayifusek man umuntu ekhiphe 250 uyajika wena uzolwa naye uyamblocker nawo umsupporter fusek uyidla wayiwena awuwazi baba ukross umuntu ngo 250,000 wakhe uyabona bese kuzothi abantu babuzayo bethi hayibo sicela ukubuza ngemali kanokwenze njani uphinde futhi ulwe nalabo abasiza lo uthi abaphuma endabeni fusek man ufuna baphuma endabeni khona uzoqola mo akho mina ukungibhaka gcwele ngakufakela ndoda yizo koniphatha mina ngibheke kahle mina angibheke kahle mina liyavela manje gcwele ngakufakela ndoda baba wena onyanya ufoko uvele ngeke ize ngempatha mina baba kulomhlaba imisebenzi ingekho baba kulomhlaba umnotho untengantenga uzothatha wona lo muntu mhlawumbe umuntu uyakha ubethi nje uza kuwena uyakuthemba ukuze aqedele indlu yakhe wena uzothatha kwona le mali yamaplangwe mhlawumbe umuntu ufundisa izingane uzothatha le mali school fees kusegcwala kufakela ndoda emva kokuthi masuyamblocker ufuna ukuza kuwena hayi ngiyakutshela mina ngisenamba 44 uKirich Road noma inini mangabe mina unomakhandakanda unelungelo lokuza noma inini mangabe uthi bekumele siconsult nawe ngaba busy sigodlweni sangatholana unelungelo lokusuka uze kumina ngikubona uqhamuka ngithi mina ayilungile siconsultini unelungelo walk in ngijabula ngife mangikubona futhi if ukuthi bekumele siconsult ngocingo wangangithola mhlambe for 2 days ngistuck esigodlweni waze wa decide ukuza kumina imali yokulala ehotel kumele khokho yimi ngoba bekumele siyenze ngocingo ngabe usavile imali yoyehotel ozolala kulona kumele khokho yimi ngoba sewuze wafika vele into eningi nawe usube nenhlanhla wafika because into eningi zenzeka emkhosini kodwa ngoba ufike vele bekumele senze efonini kwaukuthi mina ngibhizi esigodlweni noma ngilungisela umhla ka14 iya back network wagcina ungangitholi wa decide ukusuka eGoli wasuka eCape Town ihotela ozolala kulona kumele khokhelwe yimi ngoba ngithe so consult ocingweni kumele kwenzeke lokho and vele maso consult ngiba nesikhathi sokuyocheck ngenxa yabantu abaningi abama walk in ngigcine engicingweni angikwazi ukuthi ngibhizi nalo anti ucingo ugcine siphambana kodwa ukuphambana kwami mangithembise so consult weza ihotela masufike likhokwa yimi mawungikhombisile nje my king bengenza appointment ye-online consultation wangayenza sengize ngafika mina must pay for your hotel. Yes, you put a lamp then. I must pay for your hotel. Now I think you should. Awukwazi ukusuka le kade isithetho wenza asenzanga uphinde ukhokhele i-transport uphinde ukhokhele lokuzana as much as ubele ntanta wafika kodwa must pay for your hotel. Nange ukhulekani pendo uthi ufakaze yimi my king bhaka nzama hayi mfethu uyalazi udaba wena pendo wafika la ugula baba usuphephuka ugula
wangitshela igama elilodwa wathi my king ngumlandeli wakho ku Facebook wathi umuntu owumlandeli wakho akasoza agula kanje. Yes, anginawo makhandakhanda angaze ngiwathola ama products akho kodwa ngumlandeli. Ngigula kanjani ngumlandeli wakho? Tshela abantu khulekani pendo ukuthi ngenzani. Ngambuka ngathi hayi mfana ungamlalela ngitshele ke mina. Into engizoyenza kuwena ngakhipha imali ngisakhumbula imali noma 1000 noma 700 angisakhumbuli ngathi enza kanje thatha le mali ngase ngithi uyabona lamaphilisi owani kodokotela iwona awuwadli ngendlela uya default mfana wami thatha le mali lemnika yona hamba othenga ukudla ngifuna udla amaphilisi udla amaphilisi udla nakho khona angikunika namakhandakhanda angikunikanga embiza yami ngakunika nje angisazi 1000 uzosho kanti ngamali noma 7 noma 6 kodwa yaba ngaphezulu ka600 angisazi imali ngathi idla lamaphilisi udla lamaphilisi ngakunika imali mina myself sofike empini ublandi nani ukhulekani ngambona lapho pendo ngambona shone nale mina ngoba ngambheka ngabona ukuthi hayi ngeke lo ngithi ushawa idlozi nanga ngathi hayi udefaultile ke lo muntu udefaultile umuntu futhi lo muntu futhi ayakho discipline endleleni adla ngayo ima discipline ekudleni ube discipline emaphilisini namhlanje nangu uyasho ukuthi ngufakazi my king nangiya lapha naleyo kuhlola abafowethu uyabona lento yokuhlola abafethu akuyona lento lezi inyoni eziyenzayo abafethu ukuhlola ungabona umuntu egijima ko Facebook ethi ngiyahlola ko TikTok ngiyahlola ubuscam lobo mngani wami ubuscam awukwazi mfethu uthi umuntu uyamhlola uthi umuntu uzomhlola online ngoba kumele umuntu uqale umcheck kumele umuntu uthole iphunga lakhe kumele umuntu at least uthole isithombe sakhe kumele umuntu umcheke ube nesikhathi sokumcheka lento yokuhlola online ayikho nyanto kwayiyona ubugebengu kwayiyona ubugebengu mhlawumbe umhlola online nje usuqale wamgooglisha ayikho lonto leyo ingakho mina mangabe ngizohlola bayazi abafikayo fika umuntu uqale kuhlalo nje bese ahleli ngiyama-check nga1 babuye bahlale ngendlela athuli akukho la kuthiwa khona bakhuluma khona akekho umuntu ongasuka kamkhize kuthiwa uzofutha umkhulu wakhe la kanzama kuthiwe hamba kuleya ndawo uyokhuluma nomkhulu wakho uzofunana umkhulu wakho kanzama shothi mina ngimthwebulile umkhulu wakho bengabe uzokhuluma naye lekhaya ufuna ngoba umkhulu wakho wakamkhize akabe kamkhize bengabe sekanzama usukhuluma nomkhulu wakho kodwa kanzama shothi ngimthwebulile mina ufunana umkhulu wakho kanzama shothi mina othakatha wena ngoba ngimthwebulile nangu sikhuluma naye uvuma kanjani wena phinde qhamuka omunye thiwe nomunye hamba ukhulume nowakho ugcwele umkhulu babantu lendlini wena ayikho lonto leyo ukuskema umuntu akhuluma zakhale thiwe hey uyawushaya umhlahlo uyayishaya baba ngithi mina umuntu othi ukwazi ukuhlola online akamthinte ngimprovele ukuthi akakwazi kangakanani ngeke bangithinti akhomshwa yedwa ngangithinta khohlwa ngoba kuyaziwa nje ngithi umuntu othi Kimbaka mina ngiyahlola online challenge me akangitshela othi ngiyahlola mina online ngoba nyonto ayikho ingakho ngoba ngifuthe mina ngihlola ku TikTok mina mangabe ngizotshela umuntu indaba zakhe za online ngisuke sengidiniwe ngisuke sengilwa nalowo muntu and mangabe ngilwa kudelwa yonke into esigodlweni ingakho bengabe ngizodila naye lo muntu ngiqale ngithini ngithi ngicela ngibuye bantu abangithandayo ngithi ngicela nibambe kancane ngithi bambani kancane mase ngisusa ikhamera ngenza ngendlela yami izinto zami la ngizobuya khona kuzoqhuma ibhomu ngisusa ikhamera sometimes ngisho sigodlweni ngibuye lapho ngizobuya nezindaba so umbuzo wami uthi mawusuthi ngiyakutshela indaba usuzitshele ubani indaba awazikho indaba oyishoyo wenzani lana ushaya abantu ngengqondo usaba scammer futhi
Wala ngakufakela baba. Othi mina ngithi ngiyakwazi ukuhlola. Noma wena uthi usibanibani uthi uyakwazi ukuhlola. Ngithi mina challenge me noma ubani ngisho umuntu oyedwa ngisho ababili ukuthi umuntu othi uyahlola online akathwale mina. Ngimvezele ukuthi akazi kangakanani. Mina ke ngilongibuza kubantu ngithi madoda ngaphela online kuyahlolekwa yini? Imina uthi ugabhadiya ngiyakuhlola online. Makuhlola online usuke ulwa nakhona futhi ulwa wenza special. Ngeke uthatha abantu baze ngeke ulwe nabantu baze babe 5 online. Khohlwa baba. Makuthiwe content njalo ngabe hawu ngithi namhlanje ngizohlola ngukho ngenze lokho. Basi ukuhlola kuyahlonishwa ngoba usuke sewudonsa umuntu emoyeni. Enodonsa umuntu emoyeni uqala ukuxhumana nezidalwa zakho ezikunikela amandla. Bese zona zenzani? Idalwa zakho zikutolikela ukuthi lo yamuntu kwenzakalani. Hayi ukuthi idalwa zalo yamuntu etolikela wena. Ayikho lonto le. Ayikho lonto le. Ngikubuza umuntu ethi abadala bakho bathi umsangana umuntu loyo wayabadala baluya bezotshela wena indaba engabatshela ingane yakho wabatshele wena idalwa zakhe ezinamandla ekumele zixoxele hayi lo muntu nje ngoba umuntu uyacheckwa uyacheckwa nje umuntu iphawu yamchecka makuthiwa ake ubheke nangu usibongiseni iphawa iyahamba yambheka usibongiseni iyagijima iphawa yami iya ekhaya lasibongiseni ibheka umndeni ibheka ingane ibheka idlozi ibheka yonke into ibheka izitha mina ngiyabuya mina sengideliver report mina ngideliver report mina ngifihli lonto mina ngiyatolikwelwa nakhona I need enough time to do that namanje bangaqhamuka umuntu ethi ngihlole kingibhaka amphiki ngikacela kuqala ngithi ubani igama lakho asho usibani base ngiyasuka hayi uqolo kancane ngithi ngishawa pause live wami ngihambe ke esigodlweni mangifika esigodlweni ngifika sengilindiwe ngitolikele sengiyabuya ngizoyisho lonto simple hamba kanjalo ukuhlola kakho wena une-imagination eningi you imagine things ukuthi lo muntu mhlawumbe unje nakudala kwakade kunalogoqo ingakho labantu bese bethi bayahlola bakhuluma bashesha bakudida manje nakulesimo somoya manje ukuthi kanjena makhosi isimo somoya ngibona uhamba ukhathale ubuye ungarume ngibona ngazuthi khona abomndeni abalana ngathi nezithe ngoba kuyasheshwa baba ukuthi wena ngenkathi uthi yebo nomuntu makhosi umnika iphawu ubheka bahlweni makhosi uqinizwi uyabona hayi ngathi ngishaye khona bese lala ngalapho ke Sek man thola ngafake ngeke mina baba yabo kodwa beka umuntu ezofika esigodlweni sakho ube nesikhathi sokuxhumana nedlozi bese uyabuya uza kuyena engakhuluma ngalutho ake niyeke nani bafethu mani yohlola lokhu nikhuluma indaba zenu lo yamuntu nje fika umtshele uthi ngusiboniso Gumethe bese ubhambe uthi hayi bese ngicela umkhulu ke angisho sengikhokhile uyithulele kanje uzoza umkhulu ngekho fokhona mkhulu 2 seconds obuka ethi hayi awunankinga kulungile bathi abadala unankinga ngoba ayehlukaneni manje ohlola lokhu nikhulume emlonyeni uloku usho ukuthi uma wakho uzalo mabani ubaba wakabani awuthi makusho isibongo sakho vala umlomo wena awuhlukana kunokusho ukuthi umama uyaphila noma akasekho ubaba uyaphila vala umlomo lo muntu othe uyahlola akahlole ungakhulumi futhi entweni lezi zigodo zabantu zicushiwe baba zigcwele ama devices zonke awuxoxe ngisho nomuntu ku reception ngenkingo ohamba ngayo zithulele wena fika nje uhlala uthuluthi masungena uthi hayi ngizohlola uzobuza omunye hayi ngicela ungihinte kancane ungihinte uhamba ngalo for sec seku consultation leyo consultation igama lonto sekuhlola lonto shawa ngo10 number la nguthabhuza impanya uthi hey basishanga ngo10 number unishanga ngo10 number abanilanda ngolalela thola ngakufakela ngenhlanhla ngikhona mina ba yingakho nje mina bakhona abantu abasukumela phezulu balwela ilungelo labo abanye balwela ilungelo labanye abantu I'm very happy mina kwami ngizoqhamuka kulonke ikhayisa lezinto ngiyikhanyisa into
khona I've got no reason ukuthi hayi kodwa lemhlabeni silwa nempi yezilwane umuntu wangaphandle usuke sehamba nama spirit elwane bese attack umuntu womndeni uqhatha nedlozi la ekhaya uqhatha namangcwaba alekhaya yilopho esibhekene nayo ukhumbula unkosikazi wakho masehlala ndawonye liba umndeni manixabana unkosikazi uqhatha ledlozi lakubo yingakho unkosikazi ezohamba uyotshela uma wakhe atshela abafowabo odade wabo akhulume kabi ngawe nawe ingakho uzohamba uyotshela uma wakho nobaba wakho sometimes nabafowenu ukuthi lo mfazi uyahlupha yingoba sechabene amadlozi enu utshela besayidi lakho naye utshela besayidi lakhe uma ngabe khuluma ngawe kubo akekho wrong ngoba nawe uyakhuluma ngaye bangani bakho nakubantu bakini 50-50 baba thola yakufaka nangisikisi so nje mina mangikhuluma lezi zindaba lezi ngiyabonga ukuthi bafethu khona ezinye inyanga ezifundayo la kumina uNkulunkulu anibusise bomakhosi la nikhona niqhubeke nje nisebenzele abantu egodlweni nisihloniphe isigodlo sethongo ihlonipheni igodlo zethongo consultani futhi nethongo before utshela umuntu xhumanani nethongo alikutolikele ithongo before uzotshela ukuthi izindaba ngoba yikho lento ukuthi umuntu avulela azokhuluma la athi uyabhula akholwa kokubhula sek kokubhula la akokubhula la futhi sek akokubhula la izwa ngami kokubhula la othi uyabhula kangithinte 0798130260 othi hayi mina ngibhaka lento obuyisho uthi lento okubhula yikho mina ngiyabhula ke mina ngithinte baba khona ngokukhombisa ukuthi ukulevel bani mina mdlali mina nalezi impuqumpuqu egcwele la thuwa gesela abantu ama products ngiyanga mabomu leyo kodwa mzwana kwathi iqhwini nje ngiyikhuluma product baba ufesane uhambe uye kwa order bese uyibeka emashalofini baba awudayisi phela ilento la awudayisi ama knives la awuvele order la ubekele eshalofini lamasulumani nalamasayisayi anikeza zonke lezi zinto mase nenze itika sithule siyabuka Funa mina mangabe nifika mhla ka14 lapha ya emcimbini nibuze lithi king sicela ukubona iHoly Mountain yana bese uyayibona iHoly Mountain ubone ukuthi mawuyibuka kwenzakalani emzimbeni wakho ukuyiHoly Mountain mawufika kuyona kwenzakalani emzimbeni wakho uyobona akusho mina kuyisholo bona mawufika nje uma Holy Mountain angiphathi mawuzoma kuyona seqala ukuguqubana izulu ukuthi ume nje Holy Mountain usuke Holy Mountain uye kumakhanda stone the biggest stone ume kuetsheni uthi uzwe ukuthi umoya wakhona kwenzakalani la ekhanda lakho shwaqa inwele umini bese uyasuka uyoba ngasedamini lamakhanda ufika ume nje edamini lakhona ungawathi indaba zume uzwe ukuthi kwenzakalani phakathi kuwena bese uyasuka uyoba ngasendlini lamakhanda ufika ucile nje lona kanje indlu bese uyabona uqanti ubani uking bar uyobotha ngiyona insango mina Gonsango lapha kulandwe ibusiso baba ngezinga eliphezulu lapha yana baba lapha kuyoliwa ngezinga eliphezulu lapha yana baba mhla 14 hayibo ingawo ngithenje ngicela laba abantu obakhanda sihlangane mhla 13 nabo ngoba ngifuna ukusebenza kuze kusemnyaka peace nabo bakhombise ngibathanda kanjani uthi ufika umphakathi mhla 14 kwi-festival sesi right nezindlu zabo ngiyabakhela lapha base ngiyakhona ngizonishuthela nje nibone ukuthi babona abanye ngibashuthelile ngizonikhombisa ukuthi sikuphi kuyasheshwa shuthe last week kusakhiwe foundation ingakho ukukhonga mase ngiphindela khona ngizonikhombisa khona uzobona ukuthi everything is possible papa yini bafethu nginithanda hure sakonilwela mina gcwala ngakufakela baba futhi mangilwa ngizonikhanyisela lento zaka spirituality because noma bezama abanye ukulwela emhlabeni kodwa uyabona ukuthi banilwela ngoba ngempela badiniwe ukuthi kuqolwa abantu kodwa ukubona ukuthi ngempela le wisdom ya spirituality naba banayo manje bathembela ukuthi bozwa ngalo uma kunje kwenzakalani baphinde bezwe ngalo iqiniso lokho madoda
khona umsebenzi eniwenzayo yebo mama lapho khona ngisho mama balwayo bo mama ukhulu umsebenzi eniwenzayo uNkulunkulu ambusise kuyo ndawo angivikele niphephe futhi nawe umuntu uma kukhona into yomuntu oyithathile mangabe mhlawumbe umuntu bethe uzokusiza ke nivumelene zama ukumfonela angalibamba ucingo hamba uye kuyena bakuxoshe mawufika khona bese uyasuka ke akublock ko WhatsApp ufike esigodlweni angakunaka kubalekele hamba ke lo muntu uyomreport ungathi umuntu ungamtholanga kabili kathathu usuthi kudliwa imali yami hamba kuyena kuqala ngoba ngisho noma ngakuthiwa uye court uyobuzwa kuthiwe uyile yini kuyena na ngiyabathanda indlela aba-operate ngayo laba abalwayo ngoba bayabuza ukuthi uke waya khona kwathiwani asho umuntu bangibhekisa le uyile yini khona papa yini bafethu nginithanda njengemali